Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama ngoShepherd wamanqele ngicela waphansi wahlabisa empembeni njengamanje ngikathi ezingcwele ngapha nangapha umboma ngapha umapholoba ngapha angazi ngiqale ngapi ngaba ukuthi wawunomzimba mboma ngizothi wena omdala ngizoqala ngapha mboma asikumukele kuPerfect TV sibonge isikhathi sakho ngiyabingelela kakhulu ngibingelela bonke ababukeli bePerfect TV mfana waSkhakhane lo enkandla kodwa ngokuzinza ngizinze khona la eThekwini angazi ukuthi imoto yang-interview ukuthi ufuna ngiphendule imbele nizobuza hayi ngizolinda imibuzo yakho cha ngithi mfethu yayinhle into eyenziwa abafana basebancane abadabuka emakhaya behlanganisa imboni yonke yamatekisi siyabona khona odriver basuka eGoli khona balapha eThekwini khona basuka eMpangeni kanjalo kanjalo mfethu nami ngincoma kakhulu isayenzo sabashayeli babanikazi bamakhumbi noma abashayeli bemboni into abayenzayo bakhombisa ukuthi thina singabanikazi beimoto asihlakaniphile njengabo bona bahlakaniphile funa nje sibashayele ihlombe ngalokho sikuvuma ukuthi sesishayelelwa abantu abahlakaniphile kunathi thina ngoba kwasihlula ukuhlakanipha thina ngoba sazi lokhu yana lokhu asikwazi lokho abakwenzayo ukuthi bahlanganisane ngento enhle kangaka buka nje bakwazi ukupakisana bodwa akho umuntu oba manager njengoba belapha correct manager basenzela nje ngendlela yabo babambisene bakhombisa nje uzwano masingase nathi sincele kubona sikushiya ukuthi baba sibaqashile sikuthathe njengokuthi baba bafowethu siyabadinga sithathe yonke into abayenzayo ngendlela abayenza ngayo ngoba ngiyibona inhle nathi singaba nokuzwana nokuthula nje okukhulu embonini siye kuhleze ngaso sonke isikhathi sikhwebhane ngathi angazi yini khona usisi kade ngihlangana naye lapho sebenza uthi yini umsebenzi benzani emasebedlalisa imoto kanje yini umsebenzi akayazi lento ukuthi ijule ngalendlela le ngaphezulu ukubuhle sikubonayo la nami ke ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngingachaza lokho kodwa ke ngithe angifuni ukungena kukhona ngoba akukhona okwami mina okwami kuzobabungaza nokuzobanika isupport kulokho abakwenzayo uselapho mboma ade nginabo izolo sixoxa bangitshela ukuthi ngomunye umuntu ofaka isandla wathi mawubona lento enhle kangaka ungadluli ngendlela indle yakhiwa wathi uzofaka isupport apho ifaka khona yebo mfowethu ngizamile kwenza kanjalo noma ngingazi noma mhlambe kuzofika yini lapha bebefisa kufike khona kodwa ke ngicabanga ukuthi nomunye osekhumbini noma onekhumbi noma ngabe iyodwa noma ngabe awu100 maye ukucabanga njengelinye ilanga ukuthi asibasupporteni abafana kwabakwenzayo abashayeli bethu ngoba ukuthi mina basibala abafana abaqala lento angaze ngisho yedwa nabo futhi labafana ngibazi kodwa ngabuka into abayenzayo ngayithanda ngabona lento lena isikhandela ukuthi ngelinye ilanga sasa siqhenye ngokuthi sisebenza nabantu noma sisebenzelwa abantu funa sibasupporte kodwa ke manje ngoba thina abantu bamakhumbi sihleze sibheke ukuza kuthina kuphela mhlambe nje yabo mangathiwa usosation nososation osuke unemoto eyodwa noma unemoto ezu10 eziyemdlalweni wamanzi kuthiwa nje mhlawumbe usosation uzoxhasa umdlalo wamanzi mhlawumbe noma ngo2000 akuyona imali eningi kakhulu mawusebenza leyo imali nje ekahle ukuthi noma ngabe incane kodwa mayizokhishwa o-association mhlawumbe abawu20 uyabona ukuthi seku40,000 loyo siyakwazi ukuthi sibone ukuthi into eyenziwa abafana siyayithanda Boma asibonge isikhathi sakho sibonge nayo isupport engathi nginganda uqhubeke kuba sesiyazi ujwayele ukusiza kakhulu ngapha endimeni kaMaskandi nabo futhi obabukele la ngasithetha kuqhubeke njalo hayi abantu esengizobasiza kakhulu yibo laba bembona hayi laba beyiginqi vela yike into engihlanganisa neyiginqi asibonge kakhulu isikhathi sakho bafethu ngapha ke nayi ingqola kamaphu
bafowethu njengamanje ubona ingcwele isekhona la ngiphethe bathi uHlengunene wakunene hlengokwakhe wakunene phansi enkanga eMahlatha Amnyama umfowabo wakho Mavava umfowabo wakho Mavava lo kanti hleli nozalo lana uzalo phela ngiyazi noma mhlawumbe unayo itekisi noma unayo kodwa kukhulu esikhule sikwazi ngamatekisi okungekuhle kodwa masibona into enje enziwa abafana abancane abadabuka emakhaya uthini kuwe? Cha mina nje ngokwami ngoba silapha nje emboneni zamatekisi ngithakasela kakhulu into ezwa abafowethu laba abasebenzela ngazo imoto zethu ngoba phela nathi njengoba sithi ezethu nje nabezabo futhi siphila ngabo yazi kuhle kabi ukubona imoto yakhe inhle ngoba phela isuke ingagezwa wena isuke inganako wena umnikazi wakho kahle kahle umshayeli okwakho wena ukuthi nibambisane naye njengendoda esiwumfowenu ukuze phela ibhizinisi liye phambili njengoba naye ke umfowethu ke lapha na ke eke washo ukuthi inkampani lezi zamagaraji ayifaka uxhaso belekelele kuthi bonke labo somabhizinisi beyibona into nathi esiyenzayo la yamatekisi ukuthi cha inhle uma iyinhle ngempela nakubona beyibona ukuthi inhle sizobona ngabo besixhasa ukuthi cha lento ngempela bayishayela ihlombe inhle kakhulu. Ngithe mangikhuluma nabo izolo ugodole wathi lento lena abantu bayibona njengento encane kuyohlangana ama-owner bekuthiwa wahlangana ey'ntweni kanje ufice sebexoxa ubone ukuthi hawu bekuthiwa bazwana kodwa naso sesibahlanganisile thina. Uyabona-ke leyo nto mfowethu uselapho nje yenza ubumbano olukhulu nabantu beyinhlaka ezihlukahlukene ngoba phela njengoba silapha nje sahlukahlukene ngokweyinhlaka siyakuthanda-ke kodwa konke abakwenzayo abafowethu ngoba phela kukhomba ukuthi siyimboni sibambisene sonke sihlala futhi siyinto eyodwa engathi umuntu mayibona wena ungenayo itekisi hayi ufunani lo engenayo cha lokho sikushayela ihlombe kakhulu siyakuthanda futhi kuyancomeka kakuhle kakhulu futhi umdlalo omuhle mawuqhubeka awuqhubeke umdlalo omuhle nofuna enkandla umdlalo lo uze enkandla usasoshinini uxhase futhi cha impela ngoba abafuthi bona abawuphethe oMavava siyacela ukuthi beuphinde bese ubizela ngalena ke benzele abantu abangase bengayibona lento esiyenza la ehambeni laba njengomkhulu bethu nobaba bethu nje abadala abayidlalela emakhaya kodwa lento kufuna beyibone bengalokhu beyibuka kuthini kufuna beyibone bona akusageza imoto kuphela sekugeza uyabona no driver bahlala even nabantu aba-attendele yikho ke ngithi mina ke njengoba ngukunene nje ngithi mina cha ubona indlela abagqoka ngabo bagqoka into ezithola kakhulu okukhomba ukuthi ke siyaholela makunjalo siyaholela impela makunjalo umshayeli asemtanda njengomshayeli semtanda njengokuthi nawo ukuthi imali yena ayiweli phansi yebo umuntu ukushuthi uyondla lo muntu unomfazi noma unengodosi yakhe umwiso omunye sesakhuluma nomshayeli ethi kunzima abanye bama-owner bafuni nemali yokuyenza kanje imoto kuba nzima cha lo suke ethi kunzima kusho ukuthi osuke ngakamxoxeli ngento ayithandayo ngoba phela uma umnikazi womuntu somxoxele ngento ayithandayo uzokwenzela bese ayibona futhi iphumelela uyabona mina nje impela hayi hayi ngoba siqhamuka kanje ithiwe kakunene le qhamuka igama layo yebo ngaye futhi lohamba ngayo behambe beyithunutha lapha ababhemu behambe beyithunutha le moto le ekabhuti Kunene uyena lo driver kancane ngqhamuka igama layo yabo njengoba ziyabhalwa zonke imoto nami ezami sengizoyibhala ngiyibhala ngamagama amakhulu nami kuze kubonakala ukuthi igama liqhubele phambili Ntomdala sibonga isikhathi sakho ngiyabonga kakhulu nami ngiyabonga kakhulu impela uNkulunkulu anibusise siyabonga bukela Perfect TV lapha ekhaya ngiyanimukela njengoba ubona ukuthi namhlanje konakele seKarisfanteni bathi umdlalo wemoto uyabona igezile zinjeya kanti bunge kube impumelelo ngaphandle abantu abawuthamele njengamanje ngiphethe ubhuti Lungelo naye uthi angasali ngaphandle namhlanje khona futhi asikumukele kwi-Perfect TV sibonge isikhathi sakho ukuthi ube khona la ngala kwethu ngiphinde nje ngibonge nakuwe ngiphinde sibonge nabo bonke abantu abaphumile mfowethu ukuzobuka nawo umdlalo omuhle othandwa wonke abantu mfowethu cha nje mfowethu sikhona nje la nathi siphumile nje ubuyibona insimbi nazi mfowethu nazi insimbi lapha ngisho ungabheka uzovunduluka zonke insizwa lezi zilethile insimbi zonke nje zilethile insimbi ikhona lapha umdlalo nje omuhle mfowethu esiwuthandayo bafu
bafethu siyabona umdlalo lo oqala bafana abathe ukusebancane kodwa nathi ngeke nibukele lento enhle kangaka siyazi imboni idume ngane izinto ezimbi kuphela isikhathi esiningi kodwa nithiyani ningasali ngaphandle namhlanje neza nani nazo support leyo ndlela nisupporta ngayo akunjalo ngane kwethu ngeke kuphikise izinto imboni edume ngazo ngoba ezinye ikhona ezinye azikho kodwa abafowethu nabo laba abafowethu asikwazi ukungababongi laba abaqalela umdlalo omuhle kangaka basondela bakwazi ukuthi mfethu beveze into enhle phambi kwamehla abantu engaphinde igcina isizana naseyintweni eziningi nasebantwini nje abaningi lento yabukhanda ubudlelwane sengicabanga ukuthi nje mfethu kuno driver uma ngabe mhlawumbe wasolundi imali eThekwini useyakhululeka uyazi ukuthi kubafo wabo sekuyinto nje eright nje mfethu siyayibonga futhi sathanda ukuthi iqhubeke nohulumeni naye mayibona engathi ngakhona naye ethi mayibona efisa ukuthi ngaba khona la ngaxhasa khona mfethu abafethu besizakale ngoba lento yaba abafana kufuna futhi ngelinye ilanga kube khona umuntu ofuna ukugweva nento yabafana yayo into ebalulekile hayi mfethu sinjalo uselapha ade nginabo nami izolo sikhuluma ngasho ukuthi abanye abafuna ukubaxhasa kodwa umuntu vele ethi njengoba ngahlabisa nizoba ngathi ngo-MC mina ngithatha i-idea yenu siyenze yonke lento uyabona sebebayuza manje hayi mfethu lokho kunjalo bafo into vele ihambe mayisaqalwa iqalwa abantu abancane wonke umuntu esayibona izinto enhle wonke umuntu usefisa ukuthi naye ngathi ngadonsa ethatha izinto engazona ezakhe kunjalo nje mfethu kodwa ngoba iqiniso siyalazi ukuthi into eyobani siyafisa futhi ukuthi ilokhu iqhubekile ngaphansi kwaba bafowethu naba abantu abazobuka beqhubeke futhi beyithande nabo bazi ukuthi mebesuke bezentele nje bezentene obani mfethu uyabona ukuthi manje akusageza imoto kuphela even nabantu nabo driver bethu cha mfethu umdlalo wemoto lo kuloko nje bafo kuloko kade ngiyimemezela leyo nto lonto leyo ngikhulumayo ukuthi bafowethu ngampela mengisakhona udriver ocabanga ukuthi uzofika nophaqa abaqumile hayi bafethu uzoba senkingeni vele manje njoba kuyimoto ezinhle kanje kokulandela kuzo driver bafu uthi uBentel udriver afana nemoto kunjalo nje mfethu indaba uthi udriver ezodriver nophaqa aba nembobo la hayi mfethu hayi asisayisebenzi nje mfethu lonto leyo bafu Lungelo mfethu siyathemba ukuthi nangelinye ilanga mayikhona la sisupporteni futhi siyathemba ukuthi sobonana futhi kunjalo ngana kwethu ngibonga kakhulu bafethu bonga thina baba siyabonga okay Mavava sacela